بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا صعب إلا ما جعلته صعبا ولا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت يا رب العالمين لجعلت الصعب سهلا ونسألك اللهم أن تجعل كل صعب سهلا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. Ande ko al-mujahada haɗitugol e hoore mum wa hiya an ya'lama al-muslim anna a'da'ihi ilayhi huwa nafsuhu allati bayna janbayhi. Kon woni mujahada tinnagol haɓugol hoore mum haɓugol wonki mum ki mujahadatu nafs kon ɗon guerre woni guerre ɓurɗo jandude o. Parce que ñande go nelado e sahaba ɓen hiɓe iwi hare iɓe yahi ɓe haɓi ɗo e heferɓe ɓe moƴƴa iɓe soppidiri ɓe bargi ɓe ari ɓe hewtiti tun nelaɗo maki en iwi e jihade fanɗude ndin guerre fanɗuɗo on joni no luttani en guerre ɓurɗo jandude on ɓurɗo tiri ɓenni hon ɗum no woodi guerre ɓurɗo ɗo woni mujahadatu nafsa haɓidugol e wonki munki ko on guerre ɗon ɓuri jandude nder guerre ji ɗin fof ko ɗum woni almujahada haɓugol hoore mum wo ɗum ko honɗum woni ɗum koyo julɗo on andu wondema gaño makko ɓalejo on kis ko wonki makko kin amara gaño ka aduna ɗo hulɓiniɗo ɓuri wonki maki koyo andu ɗum ki wonki makko kin ɗo añuma ɓuri ko woni kon fof. Wa annaha bitabiha mayalatun ila sharri parce que wonki no tagira non no ki waɗiri non ko heewuki oñagol faade e bone on ka woniri toon no welaki ko ɗum ɗon holli gañoma ɓurɗo hulɓinade on ko wonki maki parce que ko kanki puusete yarugol hella ka bonki farraratun min alkhayr no wonki kin tagira non ki yiɗa ko moƴƴi ki dogay ka moƴƴere nde woni toon ki dogay hella toon ki yaara ka bonki ki woniri toon ko noon ki wayiri ko noon ki tagira seede mum ammaratum bisu'i hiki heewi yamirde jom makki waɗugol ko boni ko ɗum Allah daali suratu Yusuf Allah daali wa ma ubarri'u nafsi e ɗengal annabi Yusuf woni wo mi laɓɓinta hoore am wonki anki mi manto minna miɗo laaɓi mi waɗata ɗum ko ɓay debbo on ɗaɓɓimo fiye ɓe waɗu zina kan e ɓeygu lanɗo on Aziz Misra on o salike mais hoore ɗum fof woni mi ala ɗo e laɓɓinde hoore am mi faamina min won miɗo feewi ɓuri fof miɗo moƴƴi o inni na min woni laɓɓinde hoore am wa ma ubarri'u nafsi mi laɓɓinta hoore am inna nafsa la ammaratum bisu'i woni parce que wonki ko heewuki yamirgol jommu waɗugol ko boni sina Allah yurmamo tigi ko ɗum ɗon firi wonki no ki tagira noon to hibbu di'ata hiki yiɗi puydan fijidaru no wela wonki ko noon ki waɗira wal khuluda ila raha hiki yiɗi fowtere kadi hara kadi ko fowtere duumide jokkonde dara taƴata ɗum no wela wonki kadi wa tarhabu fil batalati wa tanjarifu ma al hawa hiki yiɗi yaarugol ka puydan hiki yiɗi waɗugol ko welataki kon tastawiha shahawatu al ajila wa in kana fiha hatfuha wa shaga'uha tuyoji aduna ɗin no welaki hay si tawi ki tampay e nder mum maki maaye ki haccaka kono ko welataki kon no welaki hay si tawi noon tampere no jokkodiri e muɗum ki haajaki ko non wonki waɗira
fa idha arafa almuslimu hadha, si julɗo on andi ɗum ɗo wonde makko ni wonki tagira puyndan no welaki, fowter no welaki, bonki no welaki, hay si tawi ki soñjoto e nder mum, abba'a nafsahu li mujahadati nafsihi, si o andi ɗum ɗo o prépare ki sanfi haɓidugol e wonki makko ki. hara siki ƴami ko boni ko enna misali, fa a'lana alayha alharba, o déclara guerre hakkunde makko e wonki makko kin kisa. Si o andi wondema no ki tagira non hiki yiɗi bonki, wa shahara diddaha silaha, o yaltina kisan kaafa fi haɓidugol e wonki makko ki, parce que ko gagnoma ɓurɗo hulɓinade on non o wonki maki. Wa sammama ala mukafahati ru'unatiha wa munajazati shahawatiha, o moƴƴina kisan plan ko honno o tertorto tuyoji wonki kinki. Kala piwun tawai kun no welamo kono kun ɗon moƴƴa, o ndara piwun go ko remplaçata kun ɗon hara ko moƴƴu kum, parce que kala ko Allah innuma ta waɗu ɗum ɗo hara himo wallinanma piwun go ko remplaça kun ɗon hara kadi amara probléme ɗon hara ɗum ɗo bona. So inimata yaru bere, imo addi ɓira, mo addi jus, sida fala ko yare ɓira no wodi jus, no wodi epiji puynodi ko yarete harana bere. So inimata ta jokku debbo janano, imo addi jombugol lanni hara ɗon ɓe fof ko debbo, mais oɗa no daganma oɗa daganaki. Kala piwun kun goynita waɗu ɗum ɗo haray mo addi lonto makkun ɗon ko remplaçata ɗum ko waɗata hara ɗon amarano probléme. Donc si a andi wonde ma wonki maki ko bonki welataki ko boni ko wujjugol ko tata kon betu ngara no woni zigzag ko ɗum welataki, joni andinaki kisan awa enen ɗiɗo en haɗitay, parce que kala ka pusuɗani mi yarata to. Fa idha ahabbati rahata at'abaha, siki ƴamimo fowtagol walo tum fowto ñallanga to jemma fo o ennano misali o tampiniraki on no yaltugol golloya. Wa idha rahibat fi shahawati harama, siki ƴamimo tuyo kini may waɗen bonki o enna misali o ɗawaki ɗum. Wa idha kassarat fi ta'atin aw khairin agabaha wala maha, siki raɓɓinɗinike e waɗugol ko moƴƴi kon o lettaki o felaki. Thumma alzamaha bi fi'li ma kassara fi, on tuma non kadi o waɗɗina e makki waɗugol konko ki raɓɓinɗini e mum ki sali waɗugol, o obligaki waɗugol ɗum. Wa gada'i ma fawwatatu aw tarakatu, si tawi o yoɓita konko ki sali waɗude ha feƴƴi o yoɓita, ya'khuzuha bi hadha ta'dibi hatta tatma'inna wa tathura wa tatiba, o jogoraki o eltugol ki ɗo ɗen, o eltiraki ni haa ki deƴƴita, haa ki laaɓa, haa ki moƴƴa, ko an ne'ata hoorema. Wa tilka khayatul mujahadat linnafs, ko ɗum ɗo innete haɓidugol e wonki. Ko siki puusima ko boni kon saloɗa, wowton ɗon piiron ɗon haa ki randa, ki déposa arme, ki accirani geyon on say ki moƴƴa non, ki deƴƴita, ki accita landagol ma. ɓay ki andi ala siki landike ki heɓata. Qala ta'ala, ko ɗoɗi Allah daali ka suratul ankabut, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muslimin. Allah daali walladhina ɓen jahadu tinniɓe, onon ɗum haɗidayɓe e wonkiji maɓɓe ɗin, fina e fi dina amen kam, lanahdiyannahum men fewna eɓe subulana e laawi amen, mi holla eɓe kare ɓe rewa. Wa inna allaha no Allah la ma'al muslimin, imo wondi e moƴƴirade golle ɓe. Donc si a inniɗa etade fi moƴƴingol hoore ma, Allah wallete, o hollete no yaara. Wal muslimu is yujahidu nafsahu fi zati llahi, si julɗo on no haɗidude e wonki makko kin e fi hella Allah on, litatiba fiyo wonki makko ki moƴƴu, wa tathura ki laaɓa, wa tazkuwa ki nafaki e moƴƴugol ngol, wa tatma'inna ki deƴƴita, wa tusbiha ki wonta ahlan handuki li karamatillahi ta'ala e teddungal Allah ngal wari dawu e welaye makko on. Si tawi julɗo on no waɗude ɗum ɗo, ya alamu
on say o anday anna hadha wonde makko ngol laawol ngol o jokki ɗo huwa darbu salihin kon ɗo ni laawol mo yimɓe moƴƴuɓe ɓen fof kala mo yiiɗa janguɗa tariha mum ɓe yeetima tawɗa ko aade jo moƴƴo o haɗi ɗo e wonki makko ki sina ɗum wawatano newa ɗo hay goto immota ko ni tun tawa no newi ko ba piirida e wonki ma kin si moƴƴa ɓay si a piiridaki sa piiridali e wonki ma kin a wata wonde moƴƴuɗo ɓay ki landoto ko boni par ce que kanki ko noon ki tagira wa sabilul mu'minin ko ɗum ɗo woni laawol gonɗinɓe Allah ɓen as-sadiqina gonguɓe ɓen ka ɓe inni kongiɓe gonɗini fa yaslukuhu muqtadiyan bihim on say noon julɗo on jokka ngol ɗo laawol fi ñentingol ɓe moƴƴuɓe wa yasiru ma'ahu muqtafiyan atharahum o iwtira ɓaawo batte teppe ɓe yimɓe moƴƴuɓe o gerdano ɓe gerduno noon fa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama nelaɗo Allah mo jammi kisewno mum o ɗamal layla hatta tafattarat gadamahu sharifatan o darotono o juulira jemma wonki leyɗa ɗum wonki ko yiɗi ko waalagol suddo suumo kanko noon o daro jemma o juula ha koyɗe makko tedduɗe ɗe ɓuuta wa su'ila sallallahu alayhi wa sallama fi zalika mais o landa ko fiyon ɗum darantoɗa juula jemma o fo ha koyɗe ma ɗen ɓuuta Allah yeetike ma o yaafike ma ko feƴƴuno kon e ko arata kon fuu fagala o maaki kanko nelaɗo afala uhibbu an akuna abdan shakuran ɓoyni mais emi yiɗata wonugol jiyaɗo yettowo nemaji Allah ɗin hay si tawi Allah yaafike lam ko ma mi wona reconnaissant hella makko ko ma awa mi holla mo miɗo jarnimo ayyu mujahadatin akbaru min hasihi al mujawada mais est ce que no woodi no goɗɗo haɗidirta e wonki mum ɓuri ɗum ɗo daragol juulira jemma ha koyɗe mum ɗen ɓuuta wa aliyu radiallahu taala anhu yatahaddasu an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa yaqulu wallahi laqad ra'aytu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ma ara shay'an yusbihu sayna aliya kaw sifoto ɗon fi wondunoɓe ɓen e nelaɗo sahabaɓe nelaɗo ɓen o inni o wondiri Allah o yiyaali ha hande siga ko yiiri kon ɓe wondunoɓe e nelaɗo o yiyaali ko nanditata e maɓɓe fi hon ɗum kanu yusbihuna su'usan khubran sufran qad batu sujjadan wa qiyama si weeti bimbi ayayɓe tun ay no ɓe woniri noon tun anda oɗo waalu jolude no yiratamo noon yeeso ngol no ɓe woniri noon ayayɓe tun anda oɗo ɗanaki jemman fo waalu jolude yatluna kitaballahi ɓe janga deftere Allah nden telen jemma yurabihuna bayna aqdamihim wa jibahi si ɓe daruri gotal ha si ɓe daruri koyɗe nindi ɓe naafi ha ɓe ronki joni ɓe fotina ngala koye ngal ɓe darora ngala ɓe liiƴo e hoore ngala ɓe daro hoore ngal ɗon ha ɓe liiƴora kadi ɓe fotina koyɗe ɗen nde ɓe fotini ñamal ngal haray ɓe liiƴi hoore nanal ngal si ɓe fotinoyde nanal ngal ɓe liiƴo hoore ñamal ngal donc ko noon ɓe waɗirta si naahi ɓe juulude telen jemma hiɓe jangude Qur'an wa kanu idha dhukira Allahu madu kama yamidu shajaru fi yawmirri hakke ko ɓe wolayno Allah si fi Allah no wowlede ayey ɓe liiƴora wano leggal liiƴorta si hendu no moƴƴi wa hamalat ayunum hatta tuballa thiyabum kaynoɗa ɓe si fi Allah no wowlede gonɗi yaltay ka gite maɓɓe harayde wullude wa qala abu dardai radiallahu anhu lawla salasum ma ahbabtul aisha yawman wahidan abu darda ini sinano sabu piiji tati kanko haray no yiɗano gurdantode wurugol kaadana ɗo ko piiji tati waɗi si gurdanɗan no wedari mum aljama'u lillahi bil hawajiri ɗon ɗegol hara ko fii no hoori no hoorani Allah kam ɗon kaka o ɗon ɗete ɗon ko ɗum woni goo wassujudu lahu fi jawfi layl e daragol juulana Allah tumbo jemma haray ɓe ɓen no ɗaani wa mujalasatu aqwamin e jooɗodugol e yimɓe yantakuna atayi bil kalami kama yuntaka atayibu thamar yimɓe teɓayɓe konguɗi moƴƴuɗi ko ɓe nafitora wano ɓe teɓirta noon dimɗe leɗɗe si ɓe ari e plantation fi tettugol dimɗe o inni ko sabu ɗi ɗo piiji tati kanko si waɗi mo yiɗi gurdam
wa ataba umar ibn al-khattab nafsahu ala tafwiti salati asri fi jamaati nyande go sayyidina umar juulugol alansara feƴƴirimo julde jama de naynugol ko alansara on woni o juulani ko woni o heɓali julde jama alansara ɓay ɗum mettimo o inni be o pina wonki makko kin ma o sanctionna hoore makko fiwota wonki kin fillito siga ɗum kono o sanctionniri hoore makko fi tun himo ronki juulugol alansara julde jama o sanctionniri hoore makko watasaddaka bi ardin min ajli zalika tuqaddaru qimatuha bi 200,000 dirham imo mari terrain leydi o hokkitirindi fi Allah terrain harasi prix makko on waɗama ko 200,000 dirham fewno nde ñande terrain on kutata o hokkitiri fi Allah sabu ko julde alansara feƴƴirimo tun julde jama tun o inni oke accumi ya mi hokkitira o terrain ganda ko ɗum woni ko sanctionnirde wonki makko ki fii ko welsini ko ala sara feƴƴel wa kana abdullah ibn umar radiyallahu anhu idha fatatu salatun fi jama'atin ahya tilka laylata bi kamiliha tawi noon ɓiɗɗo makko on abdullah ibn umar ɓiɗɗo sayna umar on kanko kan tawi si julde jama feƴƴirimo o ari o tawi jama on juuli lanni nden ñande on jemma ɗon o daroto juula jemma on fof o ɗanotako ko nuit blanche o waɗata sleepless night jemma on fof o wurnitamo fii tun julde waɗutu jama julde jama no feƴƴirino o inna ok ninan a weltidike an wonki an mi weltidike ande ha julde jama feƴƴirira jemma on fof hande mi juulay kanko ko noon o waɗiranno kankan wa akhara yawman salat al maghribi hatta tala a kawkabani fataka ragabatayni ñande goo kanko abdullah ibn umar ɓiɗɗo sayna umar on o retardi juulugol futuro ha koode ɗiɗi o yii fuɗi kawkaban o inni andi o futuro liƴike ɓay o jooli futuro on o yahi o rimɗini daaɗe ɗiɗi jiyaɓe ɗiɗo o inni on yahi mi acciti on o woni rimɓe o rimɗini ɗiɗo sabu tun ko futuro on fala wasi feƴƴiraymo wa kana aliyu radiallahu anhu yaqulu rahima llahu aqwaman yahsabuhum nnasu marda wa ma hum bi marda o inni yo Allah yurme yimɓe goo no wooduno fewno nde laaɗa si yimɓe ɓe yiiɓe sikkay ɓe nawni kono ɓe nawna fus waɗaɓe ko honɗum yimɓe ɓen sikkirayno hiɓe nawni wa dhalika min asari mujahadati nafs koko ɓe tampinayno ko wonkiji maɓɓe ɗin telen jemma fi jangugol qur'an ma juulirgol jemma ko ɓe eltayno ko hoore maɓɓe wa rasulu sallallahu alayhi wa sallama yaqulu khayru nnasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu nelaɗo maki yimɓe ɓen fof ko ɓuri moƴƴude e yimɓe ɓen ko on mo balɗe mum ɗen juuti golle mum ɗen moƴƴi si balɗe maɗen juuti golle maɗen moƴƴi ko an ɓuri moƴƴude wa kana uwaysul qarani rahimahullahu taala yaqulu hadhihi laylatu rukui fa yuhyi laylata kullahu fi rakati uwaysul qarani oɗo ɗon uwaysul qarani hakke ko du'a makko jaabotono nelaɗo yetino sayna umar o indi yimɓe goo iroya yemen goɗɗo no e maɓɓe inteɗo uwaysul qarani kala ko du'i jaaboto si sattede heɓo yi yimɓe ɓen fewno maɗa yetomo yo du'a no jama on so du'i ke jaaboto kala ko weeɓi probléme ko uwaysul qarani ɓe landoto yo du'a uwaysul qarani o noon jemmaje goo hewtayno onna bo hande ko jemma waɗugol ruku'u jemma on fof o waɗa mo e ruku'u goto jemma on fuu on ɗon wa idha kanat al-laylatu al-atiya on jemma hikkitiɗo ɗon kadi si hewti qala inna hadhihi laylatu sujud fa yuhyi al-layla kullahu fi sajdati o inna hande ko jemma sujjugol wara o sujja jemma on fof ara mo sujji ha weeta ko uwaysul qarani ko ni ɓe ɗo eltirayno hoore mum fiyo ɓe sutti wonkiji maɓɓe ɗin dewal Allah ɓe entrainari eɗen ɗo boyɗe gandi sa falama eltugol ɓandu ma ɗum yo hiɗɓe jim a yahi woni ka jim windoɗa ɓe junne ɗon entraineur jo on o entraine o elte kala ko falaɗa wadde ka anna ɗo ko ma ekkitoɗa dina kan kadi na hottagol ko ma entraina hoore ma wa qala sabitul bunani o inneteɗo kadi sabitul bunani inni
rahimahullahu adraktu rijalan kana ahaduhum yusalli fayajazu an ya'tiya firashahu illa abwa. O inni o yi yimɓe fewndo makko hakke ko ɓe juulirayno jemma si ɓe nanni nafude fi yawgol ka danki maɓɓe waalo seeɗa ko be ɓe fofo ɓe daaso ha ka danki harande kadi ɓe wata hay seppugol daragol seppaya ka danki. Wa kana ahaduhum yaqumu hatta tatawarrama kadamahu min tulil qiyami. Woɓɓe maɓɓe darotono ha koyɗe mbuuta. Wa yablugu min al-ijtihadi fil ibadati mablagha ma law qila lahu al-qiyamatu khadan ma wajada mazida. Woɓɓe rewayno Allah ha wo hara haysi ɓe ni ok dargal ngal ko jango taway ɓe marano probléme yimɓe woni reedi hella ka dewal hakke ko ɓe andi wayi ɓe yeltudere maɓɓe telen jemma. Wa kana idha jaa ash-shita'u yaqumu fi sathi liyadribahu al-hawa'u al-baridu fala yanam. Ay goɗɗo si fewndo jangol ari bifiɗi o ƴaway hoore dow e hoore tera suudu makko ndun o jooɗo ton fiyo hendu ɓuuɓunu ndu bifu mo haraw ɗandotako fi no rewira Allah jemma no jangira Qur'an ma no juulira. Wa idha jaa sayfu si ceeɗu hewti kadi fewndo kala kere gama tahta sakfi li yamna'ahu al-harru min anon waraw daro ley plafond makko on fiyo lakkere nde memu mo ɗon kadi haraw ɗandotako. Wa kana ba'duhum yamutu wa sajid ko waɗi buy e maɓɓe eno no sujji maaya ɗon. Wa qalat imratu Masruq rahimahullahu ta'ala oyneteɗo Masruq ɓengu makko tigi waɗi témoignage woli fi makko o inni kana Masruqun la yujadu illa wasaqahu muntafiqatani min tulil qiyam. O inni kayinoɗa wo Masruq koyɗe makko ɗen no ɓuuti hakke ko darota jemma o juula. O inni wa wallahi in kuntu ajlisu khalfahu wa huwa qa'imun yusalli fa abki rahmatan lahu. O inni wonde kanko ɓeygu makko kanko ɓeygu Masruq on o daroto no ɓaawa Masruq ara Masruq no nafirde jemma o oya yurmamo o wulla ɓaawo hakke ko Masruq darotono ko juuti. Wa kana minhum man idha balagha al-arba'ina min umurihi tawa firashahu fala yanamu alayhi. Adinoɓe ɓen ari no woɓɓe maɓɓe no toon si ɓe heɓi duuɓi 40 gila ñande ɓe andi ɓe timmini 40 ɓe taggay woni dradeliji ɗin ka danki maɓɓe ɓe walotake e danki hande kadi ka gila ñande ɓe ɗi 40 ɗon e ɓe mayude hande kadi ko ɗon noon ɓe rewata Allah gonga o ɓe ittay woni danki kin ka chambre maɓɓe ɓe walotake e danki. Wa yurwa anna imra'atan salihatan min salihi salaf yugalu laha ujratu makfufatal basar. No woduno debbo go e ɓe adinoɓe moƴƴuɓe himo inne ujratu tawi ko bunɗo on debbo. Kanat idha jaa as-saharu nadat bi sautin laha mahzun. Si takko subaka ka yonata ɗon si hewti o sonkayno o wowla haray mo rewde Allah. O inna ilayka gata al-abiduna dujal layali. O inna Allah ko sabu ma rewayɓe ma ɓen taƴiri ɗoygol ngol telen jemma walagol ɗano telen jemma no weli ha mais ko sabu mangu waɗi rewayɓe maɓɓen ɓe sali ɗanagol yastabi'una ila rahmatika iɓe waɗa adodirgol faade ɗaɓɓugol yurmede ma nden aljanna ma on wa fadli mahfiratika iɓe adodira e ɗaɓɓugol yaafuye ma on fiya yaafano ɓe junubaji maɓɓe ɗin. Fa bika ya ilahi as'aluka la bi khairika. Woni Allah mi torota ko hay goto ko an tum mi toroto mi tori kema an taj'alani fi awwali zumrati sabiqin. Waɗan min o debbo inneteɗo ujrato hara miɗo tawa e jama yimɓe adondirayɓe ɓen e rewgol ma. Wa an tarfa'ani ladayka fi illiyin. waɗara nan jeyaɗo e wonuɓe ɓen ka ɓuri towude e darajaji ɗin fi darajatil muqarrabin. waɗumi tawe e darjaji ɓattinaɓe ɓen kamaɗa. wantul higani bi ibadika salihin. O inna Allah mi torike ma wattidan e jiyaɓe ma moƴƴuɓe ɓen. Fa anta arhamur rahimin. ko an woni ɓurɗo moƴƴude e yurmeteɓe ɓen. Wa azamul ujamai. ko an ɓuri mawnude e mawnuɓe ɓen. Wa akramul kuramai. ko an ɓuri moƴƴude e nder moƴƴuɓe ɓen. Ya karim an yo moƴƴuɗo. si o woli ɗum ɗo summa tahirru sajidatan on say o suuya o sujja wala tazalu tad'u
o wona ɗon himo torade Allah kanko ujrata debbo bunɗo wa tabki himo wullude ilal fajiri ha fajiri ndin feera ko ni adinoɓe ɓen eltiri hoore mum ayata ɗo wawɗo zugol balon haraw entrainotako kala ko yiɗa ɗo goɗɗo no waɗa ka aduna ɗo haray mo wawi o entré o elto hoore makko ina wawata awa dewal ngal kadi nanni tun a wowtinay wonki ma kin juulugol janngugol qur'an rewgol Allah haa ki wowta ɗum ki deeƴa e mum on say noon laawol ngol ne o ko ni goɗɗo neɗirta hoore mum joni noon ko on non hikkotoɗo ɗen joni en lamni fii ka ne'ugol hoore mum netanagol hoore mum ko honno duwaɗa wayrande hoore ma wonki ma tun joni noon ko on non hikki ɗon al adabu ma al halqi ko netanagol tagore Allah nden yimɓe luttuɓe ɓen honno duwaɗa wayrande yimɓe ɓen kadi joni a andi honno doyɗa wayrande hoore ma ko ya haɗidu e hoore ma par ce que wonki ma ki yamirte toujours waɗugol ko boni ko ya salanoki e yii ɗum ɗon suttinaki rewgol Allah suttinaki ko moƴƴi kon ko ni eltirtan joni noon yimɓe luttuɓe ɓen ko honno duwaɗa ɓe wayrande voilà al adabu ma al halqi needi ko duwaɗa joganade kon tagore Allah nden si ɓe innima ya ne ano tagore nden ko escalier ji ko adi taw ko alwalidani jibinɓe ma ɓen ɗiɗo nene ma e ben ma par ce que ko taga ari aduna kon fof o 6 milliards et quelque ma ko ɓuri ɗum ko woni kon kayɗe anna fof sa ari ka aduna ɗo ko honɓe taw adotoɗa yiidude mum ko nene ma e ben ma non si janɗa yalta noon ka tarawo fuɗɗoɗa e ɓoggoreɓe non si a yehi e pays goo ko non yajirta mais ko Allah tagi addi aduna kon fof ko hombo attiɗa yiidude mum wonda ko nene ma e ben ma donc ko ɓeɗo taw Allah yetotoma ok en yahay woni étape par étape ko escalier ko ɓeɗo taw Allah yetotoma ok nene ma e ben ma ɓeɓe adiɗa yiidude mum ɓeɓe adiɗa wondude mum e suudu ko ni dow ɗon wondirde ko ni duwaɗa ɓe wayrande si ɗum ɗon feƴƴi o yeytoma ok kotiraɓe maɓe nene goto maɓe e ɓegol ko ni doya si ɗum ɗon feƴƴi non mo kala o yeytotoma honno duwa ɗum wondirde mais adiɓe ɓen taw ko nene e baba alwalida jibinɓe ma ɓenɗi yu'minul muslim bi haqqil walidayni alayhi wa wajibi birrihima wa ta'atihima julɗo koyo gomɗin wondema haqqe jibinɓe mo ɓen ɗiɗo nene makko e ɓen makko no e hoore makko no waɗɗimo kadi ɗiggangol ɓe c' est à dire moƴƴagol e maɓɓe e ɗoftagol ɓe si ɓe inni ƴawru ƴawra si ɓe inni joldu jolda wal ihsani ilayhima no waɗɗimo kadi moƴƴagol e maɓɓe la li kawnihima sababu wujudihi fasbu wona ko sabu ko ɓe woni kon tun sabu wodede ma ka aduna ɗo duwaɗa moƴƴorde maɓɓe na ɗum ɗon tun sabu ko tawata kon ko kamɓe woni sabu ha arɗa aduna na ɗum ɗon tun duwaɗa ɓe moƴƴorde aw li kawnihima qaddama lahu min aljamili wal ma'rufi ma wajaba ma'ahu mukafa'atuhuma bil misli wona kadi sabu par ce que kamɓe kadi ɓe moƴƴinoke e ma ɓe dankike ma ɓe waɗanima piiji moƴƴuɗi donc iɗa duwa ɓe yoɓitugol sifa ɗum wona sabu wona kadi hay fi ɗum ɗon duwaɗa moƴƴorde maɓɓe no woodi goɗɗum ngo ko fiyo ɗum duwaɗa moƴƴorde maɓɓe hara na fi konko ɓe waɗanma tun taw ko moƴƴi ɓe jogitima ɓe jaɓaɗi yana helama naata e yiite sunnitoɗa ɓe hiwma ha janɗuɗa ɓe sodanma kala ko hato jiɗɗani ɓe dépense ma na sabu ɗum ɗon tun wona sabu kadi ko ɓe woni kon sabu argol ma aduna non e hino ko duwaɗa kon moƴƴorde maɓɓe bal li anna allaha azza wa jalla awjaba ta'atahuma ko par ce que ko Allah tedduɗo mawɗo on taguɗo ma on tagi aduna on ko on inni ko ɓe ɗoftoɗa nene ma e ɓen ma o inni ko farilla ina siɗa faala ko faalaɗa wo a faalaka wo kanko o waɗi farilla e ma ya ɗofto nene ma e ɓen ma
wa kataba alal waladi ko kanko windi kalawil mahfuz o farli e hoore ɓiɗɗo on birrahuma ɗiggangol nene e baba wal ihsani ilayhima moƴƴagol e nene e baba hatta qarana zalika bi haqqihi lwajibi lahu min ibadati ha kanko Allah tigi o ɓannidiri moƴƴagol e ɓen ɗiɗo o ɓannidiri ɗum e hakke makko on kanko Allah ka dewa wahadahu duna khayri faqala azza wa jalla kanko Allah tigi hikkidiri hakke makko on kanko Allah e hakke nene baba wa gada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ko Allah tigi inni o ñaawi ka lawhil mahfuz o yamiri o waɗɗini ko ɗum woni waɗada ko amara wa alzama o yamiri o waɗɗini kadi o yamiri haranuni kadi be ɗum on ɗum Allah ta'budu wota on rew haw goto ono yimɓe ɓen illa iyahu siwona kanko Allah go'o andi ɗon o woli fi makko kanko Allah o inni noon wa bil walidayni nene mon e ɓen mon kadi ihsana moƴƴa ɗon e maɓɓe ay ko kanko tigi hikkidiri fi makko e fi nene ba o inni imma yablughanna amma non si yottoyike indaka kamaɗa antagaɗo on alkibara mangu ahaduhuma goɗɗo e maɓɓe c'est à dire biroma e bemma si goɗɗo e maɓɓe nawidi e maɗa aw kilahuma maɓe ɗiɗo kala ɓe nawidi e ma ɓe heeɓi duuɓi tawa an kadi a iɗon wondi ɗon ha ɓe nawi fala taqul lahuma uffi wota wi am ɓe wusmoɗon c'est à dire wota ɓe nodde wota son kamɓe wala tanharhuma wota gufuɓe wa qul lahuma wowlan ɓe kawlan konngol kariman teddugol wahfid lahuma lesɗinanɓe jippintinanɓe janaha dulli gabitanji yankinare mina rahmati sabu yurmegol ɓe wa qul wi'a rabbi jooma irhamhuma yurme ɓe ɗiɗo kama rabbayani wano ɓe ne'irnolan non sahiran fewndo mi wonno tosukum go'o o aya ɗo ko suratul isra wa qala subhanahu allah dhalika li suratul luqman wa wassayna al insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahani wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al masir suratul luqman kadi fayin fi nene baba allah dali wa wassayna al insana me yamiri neɗɗanke on wonaynugol julɗo ma kefeero ko tagaɗo fof biwalidayhi fi jibinɓe moɗen ɗiɗo moƴƴagol e maɓɓe fi hon ɗum hamalatuhu sowinoke mo ummuhu jiido makko on wahanan e nder tampere ala wahanin e dow tampere wa fisaluhu entugol mo ngol fi amayni ko e nder duuɓi ɗiɗi anishkurli allah inni mi yamirima yetta min tabuɗo ma on wali walidayka yetta nene ma e benma kadi si a inni allah o jarama ko hen kadi nene ma e benma ɓe jarama ilayya ko faade ka nga almasiru woni jaajorde tagee fof wa qala rasulu sallallahu alayhi wa sallama lirrajuli alladi sa'alahu qa'ilan nelaɗo yeeti debbo gorko go arnoɗo landimo question gorko on innimo man a haqqu bi husni suhbati woni nelaɗo ko taga ari aduna kon fof ko hombo mi duwa moƴƴagol e mum ɓuri fof tawa on ɗon miɗo ñawlimo ɓuri fof yimɓe ɓen ka aduna kala nelaɗo maki ummuka ko biroma kala summa man gorko ngini oke nelaɗo yin si biro am feƴƴi ko hombo kadi mi duwa ara on ɗon la ñawlimo ɓuri fof kala ummuka nelaɗo maki biroma kala summa man koye ni nelaɗo e hombo kadi gala ummuka nelaɗo maki biroma laaɓi tati
Gala summa man ni si on kadi si biro am fe I hombo kadi ni dua. Gala abuka weni bemma de wotere. Ɗum ɗo holli alamu dua da moƴƴa golle mum taw ɓuri nene mayde non si yatta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nelaaɗo maki hadis go inna allaha harrama alaykum uquqal ummahat. O inni kanko Allah nelaaɗo maki Allah harmini e dow mon ono yimɓe ɓen ƴaggangol neniraɓe mon ɓen. Wa man awahat Allah haɗi on kadi wuddugol e toragol. Kaya ɗawoɗa en okkin ɗum ene non anga okkata. Wa wa'adal banat o haɗi on kadi ubbugol ɓikkoye mon jiwoy koye arabu ɓe waɗa ɗum ka jahiliya wattingol ɓikkoye maɓɓe jiwoy si jibinama hara no wuuri. Wa kariha lakum qila wa qala himo añani on kadi taw jokku wowo innugol ɓe wi'i ɗum ɓe wi'i ɗum. Wa kasratu su'al e ɗuɗugol landagol onni mi haɗi on kadi ɗum. Wa ida'atal mal e bonnugol jawdi mi haɗi on e ɗum kadi jawdi bonnetaki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nelaaɗo maki kadi e hadis go ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir hiɗon faalayo mi yeeto on ko honɗum ɓuri mawnude e baggatuji mawnude ɗin fof. Qalu bala ya rasulullah ɓenni hi yo nelaaɗo yeeto men. Qala al israku billahi onni ko sirkangol Allah ko ɗum ɓuri mawnude e bonnereji kala ko goɗɗo bonnata kanɗa ɗo. Wa uququl walidain e yawagol nene mum e ben mum woni ɗiɗi. Wa kana muttaki'an hari mo waali o immi fa jalasa o jooɗi o continue wo jabagol. Wa qala o maki ala wa qawlu zur nane famon e wulugol fenande. Wa shahadatu zur e seeditagol fenande. Ala wa qawla zur nane famon wulugol fenande. Wa shahadata zur e seeditagol fenande. Fama zala o accitali o serali yaquluha himo wulude ɗum ɗo hatta qala Abu Bakrata ha Abu Bakrata inni qultu min tigi minni laytahu sakata e hara ono deƴƴitayno par ce que hari wala deƴƴitude moyde ɗum e wowlugol fenade e seeritagol fenade e wowlugol fenade e seeritagol fenade o continue no ha wayni e hara ono fankayno. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam nelaaɗo maki la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayutigahu. Ɓiɗɗo wawata yoɓitugol nene mum e ben mum ko ɓe waɗanimo ko sina hara o tawɓe ko ɓe jiyaɓe o soditiɓe o rendini ɓe. Sina ɗum ɓiɗɗo wata yobde ben mum ko ben makko waɗanimo ko. Sina hara o taw ben makko ko jiyaɗo o golla o ƴetta mbuɗi o sodamo o rendinamo. Wa qala abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu abdullah ibn mas'ud filli hadis wondema sa'altu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam inni milallike nelaaɗo ayyul amali ahabbu ila allahi ta'ala woni nelaaɗo ko golle honɗe ɓurata welde Allah. Gala nelaaɗo maki birrul walidayn ko moƴƴagol e yumma mum e ben mum. Qultu summa ayyu ibnu abdullah ibn mas'ud ni minni honɗum kadi gala al jihad fi sabilillah o inni e waɗugol jihad fi ɓantugol dina kam. Wa jaa rajulun ilayhi gorko go ari ka nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama yasta'zinuhu fil jihad himo ɗaɗɗira nelaaɗo dungaye fi waɗugol jihad yo nelaaɗo newnanmo ɓe yaada ɓe waɗida jihad. Fa gala nelaaɗo lambi gorko on a hayyu walidaka biro ma e ben ma no wuuri. Gala naam o inni gala fa fihi ma fa jahid o inni yiltito ya yanganoɗa ɓen ɗiɗo ɗum no ɓuri ko jokkatalan waɗde jihad baraji yanganagol nene mum e ben mum no ɓuri waɗgol jihad fi sabilillah. Wa jaa rajulun ila al-ansar min al-ansar wa jaa rajulun gorko go ari kanelaaɗo min al-ansar jeeyaɗo e takamɓe madina ɓen fa qala inni ya rasulallah hey ko ayo nelaaɗo Allah
hal baqiya alayya shay'un min birri abawayya ba'da mawtihima abirruhuma bi oyni eske do wodi kam mi moƴƴora e biroan e ben an ɓaawde ɓe maayude hari min ko mi toso kum mi janɗi joni mi heɓi feere mais hara biro an feƴƴini no ben an feƴƴini no woodi hande kadi no mi ɗiggirana ɓe mi moƴƴoro e maɓɓe yewtoɗalan mi rewra ɗum mi moƴƴo e maɓɓe gala na'am nelaɗo maki hi hay si a janɗi a tawi biro ma e ben ma feƴƴini no hara an ko a payi kum no woodi ha joni no ɗiggiranaɓe moƴƴoɗa e maɓɓe kaɓe faati ɗum o inni hisalum arba o inni piiji nayi no woodi ɗi waɗata si tawi mawɓe ma ɓen feƴƴinno hari ko a to sokum janɗuɗa noon joni a ƴoƴi a heɓi feere a andi wondema moƴƴagole nen mo bemmo no moƴƴi kono joni ɓe faatike o inni hino ko waɗata ko assalatu alayhima wal istighfaru lahuma o ya du'anoɓe toranoɗa ɓe allah yo allah yaafoɓe go wa infazu ahadihima e siinugol ahadiji maɓɓe kala ko andunoɗa ɓe yeetima a biro ma no farano wadde hunde kaari mais ɓe hano feere mum bemma no farano wadde hunde kaari kono ɓe ɓano feere mum waɗa woni ɗiɗi wa ikramu sadiqima e moƴƴagol e weldunoɓe ɓen e maɓɓe kala mo ɓe yeetinoma o no welduno e biro ma moƴƴoɗa e makko mo ɓennuma o no welduno e ɓen ma moƴƴoɗa e makko wasilatu rahimi allati la rahima laka illa min ibalihima e jokkugol enɗan par ce que a wawata heɓugol enɗan sina sabu biro ma e ben ma par ce que ko woni enɗan ko musidɓe ma ɓen hellaka ben ma e musidɓe ma ɓen hellaka biro ma c'est tout goɗɗo wata hebde musidɓe so mara nene baba sa wa inni o ko denɗu anni ko fiyo no woniri denɗu mako par ce que ben ma ko kawo makko ma par ce que biro ma ko yaye makko a wawata heɓude musidɓe sa mara nene baba kala mo marɗa musidɗo ko soit hiɗon jeydiri hellaka ɓemma ma hiɗon jeydi hellaka yummama kaka gorol ma ka deyo alors jokka enɗan ɗan enɗan ɗan tawata si a marano nene e baba a heɗataɗa c'est à dire musidɓe fa huwa allazi baqiya alayka min birrima bada mawtima ko ɗum ɗo heddanima fiya moƴƴo e nene ma e ɓemma ɓawoɓe mayude wa qala sallallahu alaihi wasallam inna min abarril birri an yasila ar-rajulu ahada wuddi abihi ba'da an yuwalliya al-ab nelaɗo make hadis go ko ɓuri moƴƴude e ɗiggangol mawɗo mum ko nde goɗɗo yahata ɗiggana weldunoɓe ɓen e ɓen makko ɓawde ɓen makko feƴƴini wal muslimu is ya'tarifu bi hadha al-haqqi li walidayhi wa yu'addihi kamilan ta'atan lillahi ta'ala wa tanfizan li wasiyatihi fa innahu yaltazimu kazalika izaa walidayhi bil adabi al atiya joni non si tawi julɗo on himo irriti wondema a biro makko e ben makko no mari haqqe e hoore makko selon ayeje ɗen ka qur'an joni noon o woni pre tottugol on hakke o timmina mo tis sabu ɗoftagol ko allah daali kon haray no woodi piiji wonɗi arde ɗo ko ma o waɗa ɗin ko ɗin non piiji aroyayɗi ko ɗin waɗoyten si allah jaɓi ka ñalade aroyay arayɗe darade ɗo اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.